Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para tenteretan hadirin, kita hadir akumpul nang pengajian dalam rangka halal bihalal ben wisuda. Moga-moga raja banyak manfaatah berkatana ban Allah subhanahu wa ta'ala. Ki puru mare puasa bulan Ramadan, la'allakum tattaqun. Puasa supaya jadi orang yang takwa ke Allah. Puasa berengi ben malam mah beda tarawih. Bulan puasa ki puru banyak maca Al-Quran. Puasa berengi mau Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Karena itu ronaki bulan Ramadan, itu ronaki Al-Quran. Mari puasa lidukmilul iddata, para telasan walitukabbirullah ala ma hadakum, pada takbir nang kenika lalakum tashkurun, pas pada tashkurun asyukur telasan hari asyukur, hari gembira. Tak oleh puasa tidak telasan haram puasa. Hari syukur, kebahagiaan, kegembiraan, mangkana bude se yang kui kalampi se fokus kalampi se fokus se yang kui bude se cecen teeren kegembiraan. Takbir dia ni kemana takbir kegembiraan, setonga saling apangki, asalaman, kalaban bunga, kalaban gembira. Mereka telasan setonga. Mulai kenika terus sana ayat, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kari nikah kari sejaga mungkin. Muntang hamba mun atanya hamba sengkok tentang sengkok, fa inni qarib, saukuna sengkok ria maha semak, sengkok ria maha dekat. Allah Rabbul Alamin, Allah sengatur semesta alam nika kapi, alam dunia, alam akhirat, alam-alam setuju
alam zahir, alam batin, alam manusia, alam malaikat, alam opi. Nika mun beda rengatanya ka sengko sampiaki sengko sampai budaya katanya sengko saungkuna sengko fa inni saungkuna sengko qarib maha sema. Allah saya tiaki abek ko tantretan. Allah saya atau tiaki nika abek. Allah saya atau tiaki abek ko tantretan cukan saya kenengi ko tantretan ke alam kepini Allah tiaki. Allah saya mabeda. Allah saya mabeda ben saya maudi ko tantretan saja. Allah saya ngaran tebedena abek. Mulai dari sarap sekolek nih kah, sarap ora-ora tolang nih kepi, sampai pembuluh darah, celana darah nih kepi, nih Allah saya nyoson nih abek kepi, sampai mangken, kenika kalau tantretan sampai deg saya berdeng nikah. Dada juga dengan leher mulai tekuk nih kah orang dengan leher aku lin dek ikan juga dek ketika Allah saya makuli nama bian ketika makuli Allah saya makuli ketika lalakona pangeran ya dek coba tekuk leher kacer nih kanan kacer benar aku dek nah Allah saya makuli jadi saya mangken Allah tepaan makhuli kalau dah deratan salah kumpul ya aja ke bedena odikna Allah nyabu ebernya terus makanya mereka berarti Allah sangat semak segandali lagi di ora-ora kini monetina ancor kepi abek nih kulina ancor bedena ancor odikna ancor kepi nih monetina itu pakai tepaan sedang terus dalam pemeliharaan sampai dek waktu badan nika sampai pada waktu saya tentu akitibi ben Allah sampai ngalai dek alam barzah dekian dalam nika makin tepaan pada alam barzah deki ngalai pole malam mahsyar sampai dek swarga ke neraka entar dadi ahli swarga tak dadi ahli neraka. Jadi mun bersiatanya tentang sengkok fa inni qarib saungkuna sengkok re maha semak karena waktu dalam kendalina Allah pengawasanna Allah makanya ya ceri jadi aromasa pakun utawa aromasa yolati ben Allah aromasa ya wase ben Allah waktu aromasa terus abek beda abek odi Allah sema odi sema beda Allah juga terus iawasih ben Allah subhanahu wa ta'ala ya beda dengan itunya sampai waktu setan tua kitibi ben Allah ngaleh golongan tretan lahir ketunya nikah nah pas isa dia itunya bumi kebay siap kita mening ke bumi kekebay Allah siap kita mening alam diberi angin ben Allah nih apa kau dalam tretan aku tibi angin nih kan Allah kepi Allah ala Muhammad wa idza sa'alaka ibadi terusan nah nika maren ayat-ayat puasa niki maren ayat-ayat telasan wa idza sa'alaka ibadi mun atanya dak kasampian Muhammad mun tanya dak kampian Muhammad tang hamba tentang sengkok fa inni qarib saungkuna sengkok semak ketika itu kalau dalam tretan mangken telasan pun mare itu pakun saya juga merasakan kehadiran kedekatan Allah merasakan kasih sayang Allah merasakan kedekatan Allah merasakan kehadiran Allah merasakan
Nika kare era betul terus sakulin nengah napa ya merasa kalau Allah ala Muhammad kenika pas tingkat-tingkat kenika muka-muka manfaat jadi teka golongan tretan apolong ben oreng pakun kau tu lebih semak apolong ben semaha semak Allah betul ya makin apolong ben oreng nggak polong semak apa kau tu ida kau datang tretan, ate kau datang tretan, abak kau datang tretan, kau tu merasakan lebih semak ben semaha acer, engki acer terus belajar sampai seken kenika, sampai seken kita ke apolong ben oreng, apolong ben serabui, kau tu pakun lebih semak apolong ben semaha semak ini kan tokhui terus kenika ben kenika berrekaman nada pak akhiran dekian napa seeka rasa terus nang yabek kau datang tretan napa seeka rasa nang yabek kau datang tretan napa seeka rasa abek kau datang tretan kenika beda rekaman juga napa seelakoni kau datang tretan juga napa seekatengka kau datang tretan kenika beda mana beda rekaman zahir beda rekaman batin kita dapat akhirat beda toles se zahir beda toles se batin kian mun se zahir malaikat se nulis se batin ya malaikat si paling batin tak menjangkau malaikat Allah ni kasih dekian si matahari ya. Makanya wa khussila ma fi sudur dekian bekal ibu ka esena ate nika. Makanya apa bagus ate golongan tretan karena kenika tepaan terus erekam ate pikiran lalakon tengkah hal kocak kapi beda rekaman kapi kenika beda repot tadekian repot beda nilaiya beda repot ta beda repot ta kapi oleh nilai saya mau coba cek fokus sebenarnya wa ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa ya'mal mithqala dzarratin syarran siapa saya laku amal sanajan sadarrah amal bagus sadarrah bakal nangale belisana juga saya coba sadarrah bakal nangale belis sana kecuali sapora ben Allah kita tahu dia raking lai sapora saya tahu kau napa zarrah nikah ala ku amal sadarrah napa zarrah nikah bareng saya tak bisa bagi boleh kan zarrahnya mana nih lagi pulangan laak nih kan bisa bagi benih derroh sampai tak bisa bagi boleh derrohnya mana mungkin bisa bagi bisa covid bisa bagi tidak mau tak bisa covid lagi ini derrohnya mana paling kini yang mana derroh fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin ben ngalak kibikian kan ki bisa bagian bani derrohnya ki bisa bagi bani derroh sampai tak bisa bagi ini pun tak bisa nomor gini derroh mun ki hanya bisa bani derroh tidak mun tak bisa bagi boleh gini derrohnya mana jadi paling kini nak kini orang ngalakoni amal sakini angak kenika bakal nangaleh bila senang Allah khabir makanya Allah latifun khabir apa khabir Allah ngatawe Allah oning sadetil-detil lah sarinci-rincina tuti manusia neka ribuan jutaan manusia neka sealako kapi tak ada sita borok karena Allah nak kau datang tretan neka saya ngambil sakapian Allah ongguan Tuhan nak kau datang tretan neka Tuhan ongguan lawan makhluk orang yang bermau orang pun bosang pun itu kopi orang ini malaikat kopi ini beda yang Allah kopi itu tidak ada sih
Khabir wa khabir ngatawe sotojo alam pun saya sen nikah sadetil-detil sarinci-rincina khabir maknana. Nama khabir Allah ngatawe sadetil-detil sarinci-rincina ngatawe sadetil-detil sarinci-rincina. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah boleh mbiyen kudeng tengah sabar bila narwah. Wah cek kata ona. Tengah ngitak nang kudeng ngitak buan nang sabaan nganu. Cek kata ona wakun. Si kini saya enggak sadar roh iki. Enggak tahu woi sadetil-detil lah. Nah boleh kun berak nang tengah. Ah nika. Sallallahu ala Muhammad. Allah qarib. Makana boleh nikah Allah Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an nyempetani dak ka orang sia doa nyempetani dak ka orang sia doa ujibu da'watad da'i idza da'an sengko maha dekat ban sengkok nyempeteni doa na orang se doa Allah nyempeteni ini sampeteni wa salli ala Muhammad. Mun tak hadir atena maca tuanya mana mun hadir atena nyamana doa mun tak hadir maca doa Rabbana atina pada anak-anak ini Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirah dora maca tua mun atua Allah kapan hanya minta atua mun maca mun tak hadir atena mun tak ngadep dora benih atua maca tuanya mana atau punya buku tak hadir atena maca tuanya mana mun atua adua nyoon minta atina anu mintanya mana mungkin abtina anu macanya mana jadi beda maca tua beda atu mereka saya minta saya doa ujibu sengkok nyempet makanya orang yang tua merasakan kedekatan pas tua ujibu da'watad da'i dan falyastajibu li laksanaki perintah falyastajibu laksanaki perintah li kanggo sengko laksanaki tang perintah untuk sengko karena Allah laksanaki perintah mun laksanaki perintah Allah wal yu'minu bi percaya lah bener sengko iman bener sengko percaya dak Allah juga percaya jadi mun orang lah laksanaki perintah Allah dan mah percaya lah kanggo lah. Allahumma salli ala Muhammad. Iman dek ka Allah iman mbak sengko percaya ka sengko pas percaya mbak sengko pokok mbak na laksana kiri ada percaya lah kangko laksana kita merintah percaya lah kangko. Allahumma salli ala Muhammad. Allah tak bakal nyalai jina orang mun bagus orang tingkatan orang mun bagus sogi kaya raja mapan jujur tak pernah lecehkan tidak janji percaya tuh makanya abe kudu mempercayakan abe dek Gusti Allah iman percaya dek Allah ben abe percaya ke Allah pada nambian dah pada nambian lambek ki alamara nikah mbian ngucak apa kabang ada nah udah percaya kambian jangan bian nampun udah percaya kambian jangan bian nampun abang ada ngucak jadi abah kau orang yang abah dek ke Allah kau Allah mempercayakan abah tibi ke Allah ya Allah abdi na bermacai ponajunan ampun nak nikah dunia akhirat bermacai ponajunan
Mangkana laksanaake parentana singko pas percaya kan kula bener. Benih tak laksanaake perintah pas mereka, laksanaake perintana pas berbanyak nengkok lah, percaya lah nengkok lah. Artinya mbiyen tak kira panispa. Artinya mbiyen tak kira kecewa. Artinya mbiyen tak bakal panis pawen Allah. Karena mbiyen ngistuaki ngistuaki tuntu tak bakal panis percaya lah dengan kok. Bon kau orang percaya padahal orang bedangkeun nah. Padahal orang bener-bener sah. Kau udah percaya kan bencana mbiyen bon. Padahal saya laki ka lambek ini kah mau cak laki enggak udah bacaan mbek lah Mas. Percaya enggak bacaan mbek lah. Padahal bedangkeun Allah tada angkeun. Itunya ya akhirat zahir batin sika butuh ate sika butuh pikiran sika butuh zahir sika butuh sadayana napa sika butuh percaya Allah ala Muhammad salat mangkana salat jangan mainan nggih salat jangan mainan salat nolong orang karena Allah ini karena Allah jangan mainan hablum minallah nolong orang karena Allah ngormat siapa sing ngormat taretan nasi mukmin siapa ngormat orang mukmin orang Islam orang mukmin siapa orang yang menghormat taretan nasi mukmin orang mukmin maka akan tak jira ngormat Allah maka seakan-akan jira ngormat Allah karena atena percaya na ka Allah karena atena iman dak ka Allah abek na percaya kita ka Allah orang kene ke saya hormat ben hormat mbian dak pada ben ngormat Allah kene ka tebuna ben sapadana napa tebuna kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena teti akrama akhoh kene ka mukmin si mukmin jadi kata dia ngormat Allah jadi membuat orang mukmin tekakeun ka anak bungkalatan nih tekakeun ka anak bangbungan hormat maka seakan ngormat Allah karo anak nareng bungkalatan wah kalambina bistar bis orang anu keng iman ka Allah hormat maka pada ngormat pada ngormat Allah mangkana ajar pelajari budak-budak kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ke akrama akhahu henika al mukmin henika maka tak kata faka nama akramal dak pada ben amun jeki Allah hormat sallallahu alaihi Muhammad Allah orang anu tak ratin tak genteng apa iman na Abu Sufyan hormat kenika ngormat orang mukmin pada ben ngormat akan tak ngormat Allah orang mukmin sanjen kenika anak bungkalatan misalnya sera orang sera kenika ya besar kijan orang enggak sekini tapi kenika besar indallah orang mukmin seraboy orang mukmin jangan orang yang bosan umum kini tapi ketika besar indallah makanya itu buat kiban kanjeng Nabi kalau cek rekan orang hormat orang mukmin akan tak hormat Gusti Allah sallallahu alaihi Muhammad muka-muka manfaat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi terus ana la'allahum
yarshudun. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini kambian muniku ayat Al-Quran budi ini kapas sekian sak beluna syahrul ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam puasa kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum oh ini orang bunte la'allakum ini orang tidak tahu kau ke kalang kerasa kali munyi apa ya rasara la'allakum tatakun ini saya tak tahu ke kalang kerasa kali ini kau pas tentang puasa sampai ke takbir sampai ke telasan pas mereka ini ayat segi huruf idza sa'alaka ibadi mun atanya idza sa'alaka mun atanya hamba sengkok dak kabana Nabi Muhammad fa inni qarib sangkuna sengkok masema ujibu da'watadz da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Mungkin nikah tak apalah maklumi kula mun sigila la'allakum tatakun jaklah sabulan tak saya puasa mah tak tahu la'allakum tatakun saragel lho kena. Tapi mun kakolek tahu men. Yang sabulan, tak tahu kalau lakum tetakun, tak tahu kalau esen apa yang tahu bacaan nawa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum mak tahu, pernah ngaji langgar men. Sallallahu alaihi Muhammad. Langgar patek ngak lambe iki anak. Sallallahu alaihi Muhammad. Tak pada ki cara ngaji lambe un mangken tak pada. Mun lambe kula ki ngaji alif ba ta fa jim ha kha dal zal ra za sin shin sad dal ta ghin fa mungkin segini-gini kadang tahun nih gini kan cara-caranya lain pun babi bubok hati tutak mungkin caranya lain caranya lambak kalau ngaji gimana an in un a i u sallallahu alaihi Muhammad kan ajar kan cerben Allah kan ajar teka kun a i u ajar gini ngeselarang sepas itu ki malaikat ajar selarang oleh lah lain boleh gini kan padahal makin ngaji lain kencur deki pun sampai yang lagi lain boleh gini kan Allahumma sholli ala Muhammad ngerti tak ngerti lain boleh gini kan ya ngaji nak lah ngerti nak bentak ngerti lain boleh gini mun nyaman lagi lain boleh gini kencur lain boleh lajak ngaji yang tak ada oleh lagi ya oh tak bener sih ngucapkan kan ngaji nah gini kenceran ngalakoni lain boleh kenceran maca Quran pakon ngamal lagi juga pakon macana papakon ngamal lagi papakon lain boleh sallallahu alaihi Muhammad bodoh orang ngaji nikah tak gelem bener bodoh sila ngaji sekalian dua kali fokus mas bodoh sih tak gelem terus sampai tahunan tak tuli apa setahun 2 tahun pura apa bodoh sampai puluhan tahun bodoh para mati ya pura apa hidayah Allah sinakunya sallallahu alaihi Muhammad mangkana pal pun pada rendok torongan labor ngaji ini kan juga pada bentuk torongan labung wah iban
Tapi di budina montok-tokan terus buka kia labeng kan. Wallahu a'lam Muhammad. Ada orang kilo wudu aku tapi tidak akhir rodina temu husnul khotimah. Sallallahu alaihi Muhammad. Moga manfaat, moga barakah. Ingat kelak laksanaki perintah Allah. Pas dekit dari Allah. Percayalah ben kok. Percaya ke Allah ben, percaya dek ke Allah. Allah tak bakal nyalai janjinya. Sallallahu alaihi wasallam. Moga napa sih sampai akhirnya ke manfaat. Saya sampai akhirnya ke barakah. Sampai akhirnya ke manfaat. Saya kira barakah. Allahumma shalli tanhallu bil uqadu wa tanfaridu bihil turabu wa tuba bihil haidu wa tunalu bihil wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhatin wa nafasin kulli ma'lumillah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu selamat dan bahagia dunia Allahumma hdina bihuda wa la tadlina waj'alna mimman yusari'u fi wa la taj'alna mimman khalafa amraka subhanallah wa billahil aliyil azim Allahumma inna nas'aluka min khairi ma salam min abduka rasulika sallallahu ta'ala min al-akhir fi dunya hasanah fil akhirati hasanah Alhamdulillah fi ni'mah wa yukafi majid Allahumma aftah li abwabar rahmah ya Allah wansur bika ila siratikal mustaqim siratil awliya wa suhada wa salihin wa siratil ulama il amilin ya fatah ya alim Allahumma zilla ya Allah fi hadi talamid ya Rabb min ahli khair min ahli ilmi min ahli Qur'an min ahli fikih min ahli ibadah ya rabbal alamin wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin Fatihah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.